Ingabire Victoire urubanza aregwamo rwatangiye kuburanishwa. Ngibi ni byinshi nje kugira ngo tuganire muri uru rubanza rwa Ingabire Victoire uregwa ibyaha 7 rukaba rwatangiye kuburanishwa, ariko mu muhezo urukiko rukuru rwa Kigali rwategetse kwiburanisha ry'ibanze ku rubanza ruregwamo Ingabire Victoire Umuhoza rikomeza, ariko rugakomeza mu muhezo. Ingabire Victoire wiyita umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi aregwa ibyaha 7 ari byo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kujyamo guteza imvururu cyangwa imidugararo, kugirira nabi ubutegetsi buriho, gukwiza amakuru atariyo cyangwa icengeza amatwara rigamije kwangisha leta y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga. Hari kandi icyo gucura umugambi wo kugirira nabi ubutegetsi buriho cyangwa gucura umugambi wo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda, n'icyaha cyo gucura umugambi wo kwigaragambya. Biteganyijwe ko ibaranisha ry'ibanze risozwa urubanza rugakomeza mu ruhame. Iburanisha ry'ibanze riteganyijwe kandi riteganywa n'ingingo y'125 y'itegeko rigena imiburanishije y'imanza ry'ishinjabyaha, aho ababuranyi barebera hamwe ibibazo byose bishobora kuzabangamira urubanza bigashakirwa ibisubizo mbere yuko rutangira kuburanishwa mu mizi. Icyaha cyo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kujyamo bigaragazwa ko Ingabire Victoire Umuhoza yagize uruhare mu itegurwa ry'amahugurwa yahawe abari mu mahugurwa nyine y'abari abarwanashyaka be ba Darfa Umurinzi, ari ryo shyaka bavugaga ko ari irye, kandi iryo shyaka rikaba ritari ryemewe gukorera mu Rwanda. Hanagaragazwa kuba hari ibitero byagabwe muri Rudi Urunana na P5 bigahitana abantu, kandi bigizwe mu ruhare n'Ingabire Victoire Umuhoza kuko yavugaga ko hayobora FDU nkingi kandi yari maze kwihuza na P5. Mu biburanisha rero kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo, Ingabire Victoire we yavuze ko yitandukanyije na FDU nkingi kuko yabonaga ari gukora ibikorwa bibi. Itegeko rigenga ko uhamijwe n'urukiko icyaha cyo kurema umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kujyamo hanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 7 ariko kitarenze imyaka 10, guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda biketeganywa n'ingingo ya 204 y'itegeko rigena ibyaha n'ibihano muri rusange. Iteganya ko ugihamijwe hanishwa igihano kitari munsi y'imyaka 10 ariko kitarenze imyaka 15. Mu cyaha cyo guteza imvururu rero ngo hari audio yumvikanye Ingabire Victoire na Ntamuhanga Cassier bari gutegura imyigaragambyo, bavuga ko bayikorera kuri Rond-Point yo mu mujyi wa Kigali hazwi nko kwa Rubangura. Ku cyorero kugirira nabi ubutegetsi buriho, ubushinjacyaha buvuga ko ishyaka rya Ingabire Victoire Umuhoza rya FDU inkingi ryifatanyije n'imitwe irwanya leta irimo Rudi Urunana, P5 na RNC hagamijwe kugirira nabi ubutegetsi buriho. Imigambi rero kimara kumenyekana nibwo Ingabire Victoire yahise ashinga irindi shyaka rya Darfa Umurinzi, uhamijwe rero n'urukiko cyangwa ku cyaha cyo kugirira nabi ubutegetsi buriho ahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu. Icyaha rero cyo gukwiza amakuru atariyo cyangwa icengeza amatwara rigamije kwangisha leta y'u Rwanda mu bindi bihugu by'amahanga bivugwa ko yagikoze ubwo u Rwanda rwiteguraga kwakira inama ya Cogamo. Ingabire rero Victoire n'abambari be bateguye uburyo bazakora imyigaragambyo mu gushaka kugaragaza ko u Rwanda nta mutekano uhari. Ni mu gihe cy'icyorezo cya COVID-19, kandi Ingabire nawe nabwo ngo yateguye uko hazahamagazwa abaturage benshi ijejwe inkunga y'ibiribwa, ariko akahitamo kubakoresha bigaragambya. Rero akekwaho icyaha icyo ahita
abihamywa n'urukiko mu gihe cy'intambara, ubwo nyine iyo kimuhamye ahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu, ariko mu gihe cy'amahoro igihano kikaba hagati y'imyaka 7 ndetse n'imyaka 10. Bitewe rero n'uburemere bw'ibyaha Ingabire Victoire akurikiranywe, ashobora gusaba kuhanishwa igifungo cya burundu, ngo niko urukiko rwo rubibona. Aho ngaho rero nerekeze ku yindi nkuru ivuga ko mu Rwanda abagore 64% basezera akazi kubera ibibazo birimo no kudahabwa agaciro. Ubushakashatsi bwakozwe ku bagore bakora ku rwego rw'imari bwagaragaje ko 64% by'abagore bakora mu mirimo isanzwe mu bigo by'imari mu Rwanda basezera akazi kubera ibibazo birimo no kudahabwa agaciro mu kazi. Ubushakashatsi bwashyizwe hanze kuri uyu wa 15 Kamena 2026 bwakozwe n'umuryango utari uwa leta ugamije gushishikariza abagore kugana urwego rw'imari no kurugiramo amakuru kugira ngo batere imbere, ari rwo urwego rwitwa Women in Finance Rwanda Foundation gufatanye na banki nkuru y'u Rwanda BNR. N'ubushakashatsi bwakorewe mu bigo 50 ndetse n'abagore bakora mu rwego rw'imari na serivisi z'imari. Abagore nyine 1500 nabo bakoreweho ubu bushakashatsi. Ubushakashatsi rero bwagaragaje ko abagore bari mu nama z'ubuyobozi z'ibigo by'imari mu Rwanda ari 39%, ndetse abari mu myanya y'ubuyobozi bukuru bakaba 39% nabo, mu gihe abari muri komite nshingwabikorwa ari 35%. Ni mu gihe mu rwego rw'isi mu nama y'ubuyobozi y'abagore hari 28%. Abayobozi bakuru rero bakaba 9%, mu gihe muri komite nshingwabikorwa ari 23%. Byakora rero bagaragaza ko nubwo imibare y'abagore ariko mu rwego rw'imari mu Rwanda ihagaze neza ugereranyije nk'uko ku rwego rw'isi bihagaze, haracyari ikibazo gikomeye gituma abagore batagera kure mu mirimo yabo bitewe n'imbogamizi zitandukanye zirimo no kutazamurwa mu ntera mu kazi, inshingano z'urugo ndetse n'ibindi bitandukanye. Rero bakakubwira yuko bagaragaza ko 64% y'abagore bakora imirimo isanzwe no manageriyo basezera imirimo ku mpamvu zo kunanirwa guhuza inshingano zo mu rugo ndetse n'iz'akazi, kudahabwa agaciro mu kazi ndetse no kudafashwa kongera kugera gusubira mu kazi mu gihe bavuye mu kiruhuko cyo kubyara. Mu magambo ya Guverineri wa Banki Nkuru y'u Rwanda Soraya Hakuziyaremye yagaragaje ko hari byinshi byakozwe kugira ngo abanyarwandakazi babashe kubona serivisi z'imari, ariko abagore bakomeza gusa naho basigara inyuma. Magambo yagize ati u Rwanda rumaze gutera imbere mu kugeza kuri serivisi z'imari ku buryo aho 96% by'abagore babasha kubona izo serivisi, ariko haracyari icyuho aho 53% by'abagore nibo bakoresha uburyo busanzwe bwo kwizigamira, mu gihe abagabo bo ari 65%. Bakabwira ko abagore 8% aribo bakinguzanya muri banki ramuho. Iki cyuho rero ni ingenzi kugira ngo tugere ku bukungu budaheza ndetse no gutuma abagore bagira uruhare mu iterambere ry'u Rwanda. Byinshi rero biba byagiye bigarurirwaho ndetse banagaragaza ko ubushakashatsi nyine buzagenda bunifashishwa mu gushyiraho politiki zitandukanye ndetse no kwigisha abaturage cyane cyane abakora mu rwego rw'imari kugira ngo nabo bisange muri izi gahunda.